main di sini sengkeng. Ayo nah. Buang. Bimuani apa sakit masih ha? Pura-pura agen lo. Mau jani mau kita muani jijik coba di sana jujur gitu jawabannya. Hijau kan Den? Hijau. Kenapa wi? Engke ngomong. Aduh. Bên đẹp có em kia em cái nuôi máy nào na mua cả ngân rồi kunapi tu mangku ada sarang itu kunapi engke nih engke main namanya sih engke mau paksen di puan Angge Om Swastiastu. Angge kita niki saking Yayasan Bapak Kade Arimbawa alias Bapak Lolo Bapak Lola ngatur ngayah meriki niki semua niki tepuk tangan niki untuk Yayasan Kade Arimbawa nggih. Jaki ne tumben mangken titiang mau payas di sisi mau payas bedlot ngigal bedajang ngencah peten punyan somago Mono ini dunia panitia dakon pak ini ada WC di sini ada WC mau ditung ngencah peten somago bene bedruno nak ngengidep yang ngencah di mau ngencah mau jujuk itu orang berkata engken duit oh bengsop nak sendiri dini lo ayo pada penyambiun nak yang orang nak lo baton salak namun gemal yang orang nak muani munyi nengelengking meli sotong meli ketimun meli saprahi meli kodongnong penonton samponan bingung maderahi barang nengelenong Bantan di dadane berpikir tiang medaging tebu mejemu uning tebu mejemu aduh yang ibu PKK lihat isi ya makanan ciri khas Palembang tawang ana selamat tu akid nih apa dengan rasa banyak tu marah jo om piak tapi sengaja ampun nih kan nikahnya jorok nih nak mulai saja waktu nih kayak kalau makan pas lekal Palembang nih kan empek jadi ampun pikiran negatif namun kita Pak Ngel oh ente kan wino aduh itu sudah di nak keto nak Jakti nene dunia medianya rago bokene yang dadi nak bajang nak kewo cara jani cara truno neto to beto suno di penate padang gajah di tiga lalang ke toko beli baju truno cara jani lebihan gagah di jalan sedangkan beli rokok tu sing payu ke toko beli baju buah kedong-dong bawa database beli rokok tu sing payu kayak yang idadong nih gogo taken pipis apa? Paling agak ke berokok, kasih ha? Rokok anak tu baik sedih, Ben. Engken ni? Mana? Ajo, senadi nak gitu nana wina, teko kurang wi bungut jaga hok dini. Ajo, gitu bertruno ratu nak kewa sakit bentar diki bajang sakit ke gugu nganten ke pisago alon dumun ngerah rabi. Napi mawenan kenten, raga yang pun berumah tangga ngempu panak. Ngempu matwo, ngempu kuranan. Diki wetan ibu-ibu ken paling kewoh ngempu ken paling kewoh ngempu kuran apa ngempu panak apa ngempu matwo? Ngempu matwo paling aluh. Coba yang ngempu panak umur 2 tahun 4 tahun aluh.
Nak cenit nangis jangkut di kamar, bah nyonyo pasti sirap. Yang cara dia ngempu bapak nih, kayak cara tuh. Coba dia pikir, coba bapak nih jangkut tuh di kamar, bah nyonyo mot ke nyonyo cuma bisa ke pisago, bengalin nyonyo. Tuh aneh kewo, benjang-benjang sakit dia betul bapak nih kecil tegul muncul nih. Muncul kancut, nih muncul apa kan dia ibu? Masa muncul tuh tegul? Nó pengong bapak nah. Saya kata wi. Saya pengalaman berjadi guru. Nah itu milu masih buang siap kan itu patuh masa kita melasa mie sebungut setrumik dininya. Ajon kengkenan bantian halakar modaya angala somah nakal nebu kebeli. Yang jadi dia jadi do lima ni ngoyong ben mai benseng apa soing man sekan dah ke bulan bates apa pak siap pedang sekali gitu makasih Gus nah beseng nyento siapa jadi gitu ciping sekan sengnya ya sengnya nolak ngia menikah tidak dumung atur gogonya patan akeh titiang matur akeh iwang titiang pepekasa tidak dados pengayat di kita dikiajak tiang nyaman tiang iluh ya nak kliap bin magobo jelemo bensing ada nak aloh aja ya dari pengayat nak aloh ya bang amah apa nya bang amah loge ini ada itu